Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na adtoy pa dagiti kablaaw. When thank you kablaawan tayman ni dagiti newcomers. Da pagayam Mary Jane Asia ken Arlene Ciano sapay kumata maitultuloyo at tarabayan daytoy. Ken DJ top commenters papagayam kablaawan mimut ida. Dagitoy top commenters ni YouTube ti mangkwenkwenta ti bilang ti hearts ama receive ti commenters tayo from the start. Isu nga uray no barbaro ka no diretso ti comments mo, diretso may kan ka ti heart, mabalin nga mapangkamot ijay top commenters. Thank you. Astamat, apagyamanan da kay amin supporters, subscribers, likers, commenters, ken sharers. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Madamdaman taon, dito'y programa tayo, o naidaytan kaka. Adakon ba kayo? Ay, adakan. Ay, yinanak man basay, tanapanuga ka nagmalmalam iti trabaho. Yinanamlak taa, tanay. Pampamagaag pa'y ti cutics ko. Itimpla anak man iti kape ba kayo, tanay? Agkapeya, kabayatan ti panaginanak. Agtimpla ka latan tanay, nabasa pa'y ti cutics ko. Sige nga rad. Awan mo't karga ti termos, paglagaan. Ay, sa anak pa'y gaya man na kay dadang lakay. Si kanti mangi dadang. Ay, o naretan ba kayo? Awan mo't amin. Amangan no saan ka pa yan nakalutaw? Nasa papay mo't lakay. Kastilatan. O naretan. Bakit? Dalusan mo't di pa nyo takababain na adda umaya sa ngailay. Awan mo trabaho mita, si kamutan Na, ita lang mo't ti panaginanak ta, rest date ita. Nalakalada kita trabaho. Nalakamot gayam, di aramidam nga rodahin. Alawan, madamdaman ton. Nalaka ko na, ngam di mo mo't daldarosan. Mamaminsan ton. Kaano nga, dahil ta maminsan. Madamdaman ton. Dalo sa makanayon bakit? Takababain, no kalat nga da umaya gayem ko, no gayem mo. Madamdaman ton kunakmat. Naguyong kan bakit? Ay, unay datan. Pinmasyar kayo matnanan. Wan barok. Umay kayo mamut kumustaan. Sige, sumar kayo na. Mabit lang, timplahan kayo ti chocolate yaw. Kapilaangan, anak. Sige, ang aron. Ale, tuktukaw yun pa. Diyak pa gayam nakaidadang iti danom. Mabit lang agidadanga kiti danom. Ni Grace ngay. Darita, istimaran na tirupa na. Nan ano aya tirupa na. Awan, papintasan na lang.
Ay unay daytan kaka. Makadlawak, barok. Anak? Tunggal pumasyarak dito'y balayaw. Si Kati makitak nga agtrab-trabaho. Naranamot kami nabisi ni Bakit. Bisay, wano sa dot. Antalat talita na. Bagbagaam Ay nagado ti warayaw. Di yo pa'y may dalimanag. Makmak na nga anak mo dito opisina nanang. Sa akla makarelax mo at nadaak dito balay. Imbag man, ta makarelax ka, itinakawarwara ka nakarugruget apag taangan. Diyak manam mo ka ni Grace. Isurom dagiti aramidan na. Hagam saan arumbang ay sursuro? Ta isutiin ati pagtaangan. Iso ati rumbang nga agdalaws kan agidalimanag. Kanayo mo tabagaak nanang. Ay, unay day ta na kinadugyot. Ha? Imayak dito'y silidyaw. Ta agpakada akon nga agawid, Grace. Di kamot ngaminan mauray arumwar. Diyak masango ti rumor nanang. Ta makita yumot. Daldalusak ti kukutisakak. Pidpidikurak. Sige, ang around. Mapanakaw. Sige, nanang. Lloyd, anak. Kasta ka dilatan ti trabaho ni Grace. Ngun nga rin nanang. Magbagi na latan tiya sa skasun na. Madibot ati kasta. Ay na, trabahon na kumapay nga umunaan iti trabaho iti pagtaengan. Tasika ket agtrab-trabaho kamat para iti pagbiagyaw. Diyak mo't may suro nanang. Isurom, disiplina muno kasarita manaimbag. Sukir ni Grace. Ayaw na itaitaan, kaka. Diyak mo't kayak ngagriri kami. Sa baybay aklat na. Anya, ay kasan ulaengan ti kasta a klase ti panagbiag. Ay, salbag kiday. O day-daytaan. Ay, abalayan. Si kaman laengan ti mangbagbaga ni Grace nga anak mo. Anda suksukir ti anak kawabalayan. Kan mananggugura. Isa sa anak ka makibibiyang kadakwada. Ay awan ang arudno kasta. Ti kunak kumaket kasaritam iti nasayaat. Kagiddan ti pamagbagam. Ala kitaramidit mo nga ron atap no awan may bagbagayaw abalayan. Ngam ipasiguradaw. Bugtak tula ang tiganabag. Ha? Unay daytan kaka? Tatang, didakman pakibiyangan tamok ter aramidak. Kita met anak iti trabaho iti bagtaengan niya tapno awan may bagbagada anak. Kas ita nasangpot ka nagrugit ti arubayan niya. Ado ti bulbulong kan nagugisan ti kende kas kada chichirya dita. Saan mo ta siya tagiwarwara? Asino nga raw ti Mangdalaos ket arubayan nyo reta. Ti da kayaw ti Mangdalaos. Bayan nyo dita amaurnong, mamaminsan ton. Kaano nga iti panangdalos yaw? Madamdaman ton, tatang. No, ada planom nga ramidain. Itan ti panangaramid mo. Saan ngayon ton madamdama pa lang ta malipatam. Matapukan nun ato'y sakak. Numuna kat kakyot-kyotix ko laan. Ay, unay daytan kaka. Dinakman ko tiburin, Lloyd. Bakit? Ibagbagak lang ti pagsayaatan ta. Takababain mo't karang iti karuba. Apay aya, tadagita karuba kada bisita ti bagbagam apagbainam. Uray sana gapo kadakwada. Agdalos ka kumalata, agistimar ka. Ay, ina, maramdaman ton.
Kitaam nga day kabil ko itirupak. Maudin ton aray ta. Panagdalos ti unaan ken malamot. Sana dagita ti yun unam. Apay aya, taday talamang dildilaw ta mom. Ay na bakit? Nututupan ka, ririlaan. Sa panawan ka manlangan. Very good. Tapnawan disturbo, makauma. Na, baliktad bakit? Si Kapay, ti daganas na ama-uma. Unay detan kaka. Kape, Manong Lloyd, intimplaan kan. Ay, sirre, kababay na paikat din kan ka. Kanayon nak nga timplan ti kape. Makitak mo't ngamin busy ka kanayon Manong. Kaasi ka mo't. Awan time mon para itibagbagim. Ala ka tagyamar ka, Shirley. Welcome Manong. Ay, adabalon ko ang sandwich Manong. Bagi mong timaysa. Sanin, kukamlatan. Bagi mon Manong. Sagpaminsan laeng mo tamaykan ka. Sige thank you manan. Intun maminsan, ilimbre ka mat iti kantin. Oray saanan Manong. Unay daytan. Nungay siya tumot tumagpasyar di balayo. Ay, ayun gaya Manong. Anniversary da mamakin papa. Awisan kayon to amin dito opisina. Kaanaw? Intun Sabado Manong. Umay ka Ay, saan ka apaayan ta nakasaysayat ka agayam, Shirley? Kasla ading kamutan nakasingsingpot kanyak. Ay, thank you Manong. Unay daytan. Bakit? Ikatamto mamad nagiti sapot ti lawalawa dita. Tani, nagadaon. Kaslapat la haunted house na ito ay nabalay. Ay, makakitang tagtangad-tangad ka nagsukit-sukit dita. Bayam dita. Amangan no tanto panawin na pasyaran dak nagiti katrabahwak. Kababay na kita. Madamdaman ton. Kastalatan ba kayo? Pasiga madamdaman ton. Ngam awan mo't magapgapwanam. Sikan ati mga ramid tatulong munday ta kanyak. Anya? Ay, unay na tan kaka. Bakit? Rumartan no Sabado. Mapantay ti pangawawisan ti kaopisinaak nga anniversary ti parents na. Masadutak. Ay, unay na tan bakit? Katrabahwak mo't nagaw-awis. Saan kumot kakloks dagita tattao? Si kalatan No dagiti gagaya mo ti agawis kat nagpartak ka mapan. Talaga akas talakay. Sige. Panawanak dito itanay. Ag-Facebook akon. Anya? Ay, unay na tan kaka. Adu unay ti pakakumikumam, Grace. No sana day tarupam, day takukom. Kas kada Facebook, uno barkadam. Awan pa yung panawin mo kada iti matrabaho dito pagtangan. Ay na, Lloyd, makauma ka. Panawanak man ditoy. Anya? Ay, unay day tan kaka. Lloyd, anak, kalbaryum sama ti asawam. Anano saklatan na nang ta asawak kit nga ron. Ay, awan mo't sirbi na day tangay nas asawam. Ay na di na ka matulungan. Ay nyalaangin nga ay kararamiden na. Day talaro pa kin kukunan, tikot-kutikutan na. Ay, jablo kiday. Nanang, Mabanog ka iti trabaho. Mabanog pa iti utak mo kan kwa na. Ay unay daytan. Maday. Talaga ang maday anak ko. Diyak kaya't dayta kita ti babae. bayan nyo latan nanang. At danto panawan na makaamiris. Kan barang agbaliw ito nitigas na kababalin na. Namnamaam. Ay, awan lat ang mukon. Pumuraw to amin ang abuok mao. Kan agkurat-rat to amin ang napasit ti rupa miti konsumisyon. Ha? Ay, unay daytan kaka. Mangan ka lang, Manong Ado ti makan. O, ado ti drinks mo. Kitay na pa yung pagserserbiyan, Shirley. Kapabayin pa yun. Okay lang, Manong. Nakasingsingpot ka mat. Unay daytan, Shirley. Ay, panawan kayo pa dito, Manong
Tulungat dagiti katulong ka dagiti asikasunda. Kaasi dapat. Nagdaguntan. Oh, saan ka mababain, Lloyd? Sa payan, ti mangsango ka na kayo ta buyamatin ti anak ko. Nagagad. Tila trabahuin na ti balay. Kaya managsagayili. Ti kayat ko asawen. Na-respetar ka na iti gagayim na akas ka na kayo. Nagawidan dagiti kaopisinaan tayo adat duma. Puro saksir ni. Magawin tumatan. Iyawidam to ni bakit mo manong. Ado tinaluto. Ha? Imayak lang arudan na kipangan. Pabalunan nakpay. Unay daytan kababain. Ay, di kababain. Kajay agisupot ka na dumawat intong nagawin. Daytakit na kami matimangitid. Unay daytan. Kasjay ka kumamot bakit? Nakanaknakam. Asino? Di balasa nga katrabahwak. Naggagit kan nagsingpot. Nagdayaw kan nagparabor. Kastaya. Ay kat asawaan mo na. Ha? Ni, papaya kasta ti pa nagngiwat mo, Grace. Nagalas. Naalas. Asino nga rutin na pintas tingiwat na? Jay balasa ang akatrabahuam. Di ka man nagkasta-kasta ta saan na nasayaat. Hoy, Lloyd. No'y panakkel mo day ta katrabahuam. Nasingpet akong kuna mabalasa ang asawaan mo kuna mat. Bastos ti pa nagngiwat mo. Ay, nunaumakan kanyak. Go! Si papalubusak mo mawarkan. Na, si kalangarudan ti parikot ko. Si kapa ti mang pasakit kanyak. Ay hapaya, kalbaryo pa ng asawa. Ay, nangod ko amin. Anang subangan niyo. Siyak ti masakitan launay. Iso ang bumalaot akon. Si ka Grace ti agbasbasol. Kanagkurkurang. Iso nga agnakam ka kumanbalasan ko. Tapno nasaya at titumpal ti panagasawa yaw. May saka mo tabakot. No, isakit mo ti anak mo. Da kayon, tagkabalay. Ha? Naa. Kalbaryo at talaga, anak ko. Iso amang ngedengkan. Total, kaya't nakamata pumanaw. Alaw may kan ni Jebalay. Kalpasan na, mangkita kan itinanakam nga asawaam. Jablo kide. Nanang? Ha? Unay daytan, ang nakam to dayta, inton adan kasukat na. Unay day tamanan? Lloyd, anak, saan amadamdaman ton ti desisyon mo? No di ka titan. Hala, mamaminsanan nga iyawid ka agraman amin nagargarit mo. Period! Grace, kabsat, awanan ti kasi ti asawa miti kinasingpet. Isa ano di kag naknakam. Ang mga no mapukaw mo, ti kaskan kwa na. Laglagi pam, nga awan umuna ababawi. Iso ngagbalbaliw kan. Ditan papagayam, tinagibusan, di pakasaritaan, arapaulwan. Madamdaman taon. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.